Hey, biga waramenye Omega Shop. Omega Shop wibaza ngo niki? Omega Shop yaje kubabera inyishu y'ibibazo byanyu. Umviriza, tubafitiye amavuta meza, Kenz, 14 aja muri DSL mu makamyo mbere na handi. Tubafitiye amabateri y'ubwoko bwose kandi akomeye aramba. Akabinja rero ibyo byose iyo umaze kubigura tubigusanza aho uherereye kandi tukabikwambikira ku modoka ku buntu. Sibyo gusa turafitiye Otan par 13 par 14 kandi ameze neza cyane. Dusanzwe dufise Care twakira abakiriya neza. Wifuza kumenya aho Omega Shop iherereye naho sahandi iherereye imbere ya banke Ikote ni uzobona Omega Shop. Mbere ubajije ati kwa Yamuremye Gerard baca bakwereka bose barahazi hari n'icapa cyanditse ko Omega Shop. Ushobora kuturondera kuri nimero ikurikira 68 21 50 41 68 21 51 hamagara kuri iyo nimero uciye kuri WhatsApp cyangwa kuri ya page isanzwe ushobora kuturonka byoroshe. Omega Shop ni inyishu y'ibibazo byanyu. Mama yakunsigara nyiri umwe zo guhasha buri kimwe cyose. Papa ndashonje. None ntabwo bari byo kurya inwa none. Yereka byo niyo nguri. Tuzaro mbanze mwe modotari. Kugutondana ku ishure nkaza kugutora ntunashimira shaka gufata inzoga. Basi nkugurira ryawe. Kugurira icupa ryawe. Tindira ro mbanze ni mwere. Mama yakuntanye ufise imyaka 2 raba imyaka ubugize izi myaka 6 biri ngombwa kutangira kunywa inzoga uzomenya ubwenge nka papa wawe. Soma bakuza nirindi cupa unyinjira nkati ujya nakwibeje kuva kera n'icyaha uri mu biki no nyigisha uko bari nabone ibintu uko ari byo ko toka kure umwana n'uwanje n'igihe yavurinye uyu mwana avuye ku ishuri ntaranajya uri kumwima yoga ano masaha kandi abagabo nkamwe nabo nimwe mudakwero kuba kuri nose ubu no guhamagara polisi kagufunga ubu nyene habwo yafunga nimuharire ndayihamagara anje subira mu inzoga ndayihamagara polisi wumviriza icyo kigingo ahubwo soma isese nubwo wayiguriye ndayisese nagupiga ikigama uranze jewe uri iki kinonda kuzi umwana mwiza nk'uyu kwe ukufatana biwa mugabo waretswe gute ako nuwanje su wawe nuwanje nibyariye tugomba gusangira kabisi nagahiye none uyu mwana na maraso yanje izi nzoga nazo zirantunze abantu muhabwa amahirwe mukakinisha ibaze ko ufise umwana nk'uyu mwiza nk'uyu hajye umurere neza ukumureza mu mico y'umuntu ariko namubyaye je n'inzoga none se ubona dasa neza Uchatora ngubyo nanjye namwe nimba wikora subire kubona umwaye inzoga cyamagara polisi yicaye hano umumenja munume umumenja ibyo ngiye kukubwira nibyo byiza nk'ubu winwereye inzoga ucumera nka jewe kabizi ndagukunda ibyo cyukuyeho sibyo Nasri we veterinary muzanira icupa ryiwe ryanse yanse gusoma ku icupa rya papa zana icupa umuhe kiri soma gato yabazi soma gato sa ibiri kuragira nibi apo panje okay umwana ubu nibwo burero uri kuramuha umwana avuye kwishura kumujana muhira kugira afungure umuzenga mukabari uri kuramuha n'inzoga ahatanwa inzoga we nibikiye mureshe none ufise kuko ndi mu kabari uraje sa ako nguhamagaye nkubwira ko umwana amafaranga y'ishura kenewe ntuza toka no ntubwire ibyo kuko uko siko barera umwana nk'uyu ukamureresha inzoga none sishobora kuvyemera we wamureresheje sishobora kuvyemera nese tumushyira amatatuwaje tumushyira amatatuwaje tushire hibi no sukuvuga uko ariko nta mwana areresha inzoga icyo no kubwira ni kiwe mu byo wiyumvira byose ngenda ndamutwaye ntawe nsiga ngaha ubonye ko akuzuraje uyu nzomurera kure kandi arasoma inzoga
ararinza iga yafunguye none niwe inzoga yafunguye arapfa ndagusabira insuko turavuga menshi kana nakubomorera ngajewe ndahamagara polisi hama umwana baramumva madamu umwana n'uwawe n'uwanje nimba ari umukoshi wa mbere wagize kuri ino simana kubyarana n'uyu mugabo uvuze ko umukoshi ni we kurukiraga tuza cyangwa umukoshi imbesire tuviza nakubwira ikintu nawe ndabyicuza kuko uyu mwana n'uwanje kana umukura ngaho bakwicupa shaka sinje kugwanira ndabwiye ko mpamagara polisi sinje kugwanira umwana ariko nagusaba ndayihamagara hamagara n'uyu urimo natwe jewe gukura umwana ku ishuri ukamuzana ngaho mu kabari atanafunguye we kutagiye kumutora none imbe nani namutoye nari nakubwiye yuko ino munsi ngira ndamutwaye nukoreho umva nakubwira ikintu kimwe sinje kugwanira umwana ariko ngira ndababwiza ukuri umwana mwakoze n'amakosa umwana umurere mwiza w'umwana ni kuba ari kumwe n'abavyeyi bose nimba warasize uno mwana ukagenda mu vyo musinzi cyangwa wowe wamugana tuza niko navuga mubwire byumve umwana impande zose yaba ku mama yaba ku papa arabakeneye ikintu mwokora hano nimba mwiyunge murere umwana neza ariko wa mugore we nimba ukunda umwana wawe ntumusigire no mugabo ugize ngo ndamutwara aha mutwara ntazi wo aho yohora ntazi wo guyu iri ndaye yarananiye ikirara cyo mwibarabara abavyenyi bati niko mugwanira n'imbere y'umwana nimbe na isomere mwana nakujije kandi akubomora ndahamagara polisi we rimvira mu kanya gato tora umwana ni mukore cyera kandi ko umviriza we twara umwana umviriza wowe mva kubwira ayo n'amakosa ukoze yego cyenda kuba ikintu nk'umugabo ibintu ukora sivyo ndakubashe nk'umugabo ariko ntabwo ujya mugore byiwe nundi musi usubira ujya mubiriza urya mugore yantanye umwana afise imyaka uri kumva navyo urya mugore iyo avuye honzi rabaraje n'amatatuwaje n'ibiki ngo umwana ariko warabuze izindi nzira woreramo umwana atari kumutwara aho ugiye hose umukwiye ku ishuri ntaraje muzanye mu nzoga musigire umukozi mu rugo rero ujya n'umwana muto ivyo umwereje nivyo akuramo ugiti kigororwa kikirije none anywe inzoga n'uburozi anywe inzoga n'amarozi ndamuhaye umva uhinduke utanahindutse nawe uzoreke no kuvyara kuko ntacumaze nta muvyeyi uri mu bivuga ko ari uryo umuhaye niwe muvyeyi toka kure kuvyara n'umugabo nk'uryari ibaze nko kumuvyarira akana keza nk'akadisi akarangira guhemukira ibaze ivyo byose ntavyo yigeze abona ariko undi vyagenze gute kugira bino byose nababajwe nuko umwana wanje avuye ku ishure amucana mu kabare mu nzoga amahera yose nagize ngo ndamurungikira nta kindi yakoresha mu nzoga mu ndaya ivyo byose naravyumviye numva umenga nosara gusa Imana ishimwe no musi ku mwana wanje ndamufise bivuze ujya mugabo umuhiri wanyu ntibari bamushima muhira ntibamukunda ariko kubw'urukundo jewe namukunda ndavuga ati uko biri kose nyamba tuzobaho neza nyamba tuzobaho nabi dutegerezwa kubana ariko arampemukira n'ubu sindatora ubwenge sindiyumvisha ko ari we yabinkoreye ariko imboga zijyamenya atari vre bibaze ko wagiye amahirwe kandi umukobwa mwiza nkawe yarangiza agaciro kawe n'akaguru naramukunda kaguma yigira mu nzoga kaja mu nda yasubije muhira z'ingene namugwanye ko muhira bavyanse ndabe ndavuga ati jereka nunguruze nje kurondera ubuzima hanze ndaja hanze umva umwana sinabaye nk'imujana ndamumusigira kuko navuga ati umubase ari kumwe n'umwana bizogenda neza nkarondera nkaza ndamurungikira amahera ayo mahera ndungitse bakambwira ati wowe
ariko kuno siniko bimeze uwambaye kirezi burya ntamenya ko cera ariko nubwo biruko wa mukobwa uri mwiza kandi igihe cyawe nikirarengerana ukeneye undi muntu ugufasha kurera uno mwana ntumurera na wenyine no siniyumvira yuko noshobora kurondera undi muntu sinje nakure nanagushimye buriya ibyari byiza nuko nyuma yiwe sinigeze ndakubwira ibyambayeko ndagusabye ko no kubinyibutsa ko n'undi muntu twahuye mu nyuma amahera yanjye yose umwaka wose nkora ndamurungikira mvuga ati mwibasazo mpuzamarira uwundi atashoboye kumpoza kuva nshitse n'ubu telefone ndamutelefona ntiyitaba nyamba byagenze gute gushika ubu nta na kimwe ndatahura ndumva ubu nkomeretse ku mutima sinumva ingene nabikubwira no umva nakubwira ikintu kimwe nufate amakosa y'abantu babiri batatu uyashire ku bantu bose abantu turatandukanye nubwo kwimana ndagusezeranyije uramutse umaye ikibanza cyangwa ukamamahiga no kubera umuntu mwiza tira no kubera n'umufasha reka mbenda nagusezera uko ndabyibutse numva umenga nusara nahuye ku nyene nta muntu ndiko ndiyumvire ko nakugura umutima wawe basi bitwa ngo iki no vyizira ntibikeneye basi usigira ka nimero kwa tuze no ushobora gutaha urya mugore byiwe n'umugore kwa ntanye umwana no kwivuga biranteye isoni kabisa n'agahinda ahubwo nta namaramara uyaje ba no mu kabari ntazi n'ibyo ari byo mvuye kumutora ku ishuri yamutwaye nane wewe uvanye umwana ku ishuri uca mu kabari byari bigenze ibyo nawe uramushyigikiye mu mafuti ngusanga none ko nayindindira umuntu tuvugane mu kabari ntande twagora uwo muntu sirendi kunywa nta birebire gusa amatwa nsumira urashaka kuba ujya mwana ngo umurera nawe umwigisha ingeso mbi ushaka kumuha inzoga ntirira umwana utabara ibyo wari umujyanye muvuye ku ishuri kuko na leta ikubonye yo gufata yo guhana ya mwana nta nzoganwa ntaragira igihe cyo kunywa inzoga gusa hama rero ngo araza ngo baramutwara umwana bemwe haraje umugabo nimba ari umuhabara wiwe nimba ari iki yatwe no kuma makofi ngo ngo nsubire ndamwegera ndaraba ko yo nimaramariza imbere y'umwana mu kabari ntari kuyaragenda gaho rero umwanya umwe je ndabishigikiye none bro wewe wari kuramufasha ariko wibishigikira ntabwo urya mwana ashobora kurira umwana we ntushobora kurira urya mwana ngo wakure n'indero nziza uri urya mugore ko nta n'urya mwana yarazi ko atazokura reba umwana hageze mu myaka 6 ubu ni habonye rero ko aryoshye umwana je ndumva najya kumwitwarira kuko umwana twaraguranywe umwana arakura undi yaratongera agiye yagesinzira yagenda kurongorwa n'abazungu nimba aragiye gusamba nimba aragiye kugira gute naje mbona n'amatatu waje nibikimenga n'umwarabu umva renda gutoza imitwe do bije kwiyumvira ngo kugira ngo kumuburanya nibike ahubwo nta iyo sinyisho nziza ahubwo ikintu ukora nk'umuntu w'umugabo egera ujya mugore usubire umuyagishe neza urabe ko urukundo rwo gogaruka musubire mu bane kuko ujya mwana aregwe neza akure arizwe n'abavyeyi bose niko kazoza kujya mwana bengera ivyo mwapfuye byose n'umugore mugushira imbere inyungu z'umwana wawe umwana akurane urukundo rw'abavyeyi bose ujya mugore se n'abanyamushoboye nta kidashoboka ya mugore wewe nuko utazi ko nasabo ngo wetera intambwe ugende umutombere uzoraba umurabye nawe amatatu waje umenga namwe yari hana yabaye umustar ariko habyo no kwihanganira uziko kugira kwisana nk'ayo mwana nawe uvuye gutora umwana ku ishuri ucisha mu kabari ya urabizi ko umwana se no musigarana umukozi je nta mukozi mfise mugura bizi nije mwijyanira ku ishuri ngongera nkaja kumutora kubona ninciye mu kabari so kuvuga ko tugiye kunywa mu masaha 8 saa 9 ahubwo ni nk'idiri yari yibereyeho ubwiwe kuko gushika ntiyambariye rero nka minisitiri ajejwe ivy'indero agusanze mu kabari ku murango nakana gatoya nkakajya uvanye ku ishuri bugiyeza kutoja no mugasho none musigire nde abakozi b'iki gihe ntabwo zikuno bameze hama byagenze gute rirashitse no gupfa gufata umukozi ukamusigira umwana umukobwa nk'urya emwe nawe rero yaje hama rero bicagenda gute madama umubonye yaje nk'inkuba yaje emwe nakagabo karaho emwe ivubi bari bankubitiye mu kabari ndaraho kuyo maramarira imbere y'umwana n'imbere y'abari mu kabari umwana amuretse bamutwaye
bamutwaye ariko umwanya umwe je numva ari sawa ugize ngo iki hari sawa yi umwana ndeze imyaka 6 nyina aramuntanye yaromonganye umurezi imyaka 6 ari kumurira nabi nturi kuramuha uburere bwa kivyeyi ni gute umwana wawe umuvana ku ishuri ugaca mu kabari none nabwirwa ni cyangwa usanga ari kurihereza mu mustera ndakuzi wewe ndakuzi sivyo urya mwana ari kararegwa nabi nico gituma madame ashobora ko yabonye umwana akumva gahinda riga yaramutwaye igisarazi ubare ntiyari kumugusigana n'ubona nyine ndabishigikiye none wewe bazi ko nyina yamuntanye afise ntiyari bwakwizina imyaka 2 imbere ubu rabonye ko yakuza amerewe neza ameze ifresheri zaje umwana yakuza ari kwifuzwa nawe wese imyaka 6 yarumanye ngo natora tware ngiye kuzana umwana wanjye kandi nshatse kubikubwira nk'umugenzi nuza kumva ibyabaye umenye ko ngiye mu ngwano mako rya mwana garuke mu rugo umva renda gutoza imitwe byo kwiyumvira ngo kugira ngo kumuburanya n'ibiki ahubwo nta iyo sinyisho nziza ahubwo ikintu ukora nk'umuntu w'umugabo egera ujya mugore usubire umuyagishe neza urabe ko urukundo rwo gogaruka kugira ujya mwana niba nawe unamukunda mumurere neza muri hamwe nk'abavyeyi bose niko kazoza kujya mwana bengera ivyo mwapfuye byose n'umugore mugushira imbere inyungu z'umwana wawe umwana akurane urukundo rw'abavyeyi bose ujya mugore se n'abanyamushoboye nta nindi nyishuje no gutoza uravyumva ivyo bindi uri kurishiramwo sivyo wapi nta kidashoboka ya mugore wewe nuko utazi ko nasabo ngo wetera intambwe ugende umutumbere uzoraba Ejo no banurama sawa Divine nyuma yo kuva harya nabaye bamuto byumva uribagira ingere nakwiguze nkava muhira urazi ko muhira batagushaka ndakwigura ndaza turabana impembo wampaye nukugira bijya ukamfata nabi ukaborega ugataha waborewe man Divine ndabyumva kandi nabitahura ari niyo mpamvu mfashe icyemezo cyo kuza kurondera uraza ntabwo neza aho ariko nagerageje bishoboka nakoresheje ingufu zose kwemenya hano mu Divine mbabarira nari nkumbuye umwana ninumva ko kubaho nta mwana uri hafi yanje ni wowe wari ukumbuye umwana nawe ngo uramubonye igisigaye rero wogenda ariko ndagenda ndamutwaye anje ntiwari unkumbuye nakumbuye uribuka ibyo wakoze ukamujyana mu kabari umukuye ku ishuri base Divine wajya hehe hose ukamujyana ukibagirwa yuko ari umwana adakeneye kubona byose uri kurakora Divine umwana nanka ko namusigira umukozi ugasanga baramumanije baramuhaye ishano niko kumutemberana ariko ikosa ryo kuba naramuhaye inzoga basumba barire nenda byumva ndi umuntu agumye niyumvira numva ko nakoze ikosa basumba barire hanje izo mbabuzi uri kuraka uri kuzisaba zikuye ku mutima canke n'izanzoga zawe ziriko zirakuvugisha inzoga maze hafi amezi 2 nta nzoga mwavuye ako naciye ndiyumvira nsanga nkuko babivuga mama w'umwana ni mama w'umwana sibyo ibyo twaciyemo ndumva ko twobyaniranye tuba agaciro ariko kama agaciro nka papa w'umwana nkamubona ko ndamukumbura niba itakinkunda cyangwa nkunda ntago ndabizi ariko mpaga mu burenganzira ku mwana wanje umpaye uburenganzira ku mwana wanjye ubukoze ngenza ndamurabe kandi ndakubwiye Divine ndacagukunda nuko anje ngo musawa warunkumbuye sabira imbabazi mama basi mubwire ko mukunda sibyo mubwire ko ndamukunda anje bwira mama ko ndamukunda sibyo mubwire
washavuye divine nta kamaro ko kwama mu majambo ko ibyo waciyemo ni byinshi nanje ibyo naciyemo ni byinshi ariko byari bikwiye ko twiyumvira nk'abantu bakuze basi ntiwishimishije bihagije ndakwinginze umpe amahirwe yo kurera umwana wanje kandi ndumva ko byaba byiza nimba ku mutima wawe ukinyumvira basi ndumva ko umuha amahirwe tukabana byaba byiza kurushaho nkarakura umwana twamuha uburere bwiza ubu nanjye narizi ubu nanjye narizi isi yaranyigishije kandi baza nawe nuko wambabariye wambabariye wambara agashami keza